subiendo, subiendo, no bajando, subiendo, 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 no bajando, para arriba, para arriba, para arriba, no para abajo, subiendo, 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 no bajando, para arriba, para arriba, para arriba, no para abajo, subiendo, 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 no bajando, 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 para arriba, para arriba, para arriba, no para abajo, subiendo, 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 no bajando, para arriba, para arriba, para arriba, no para abajo, subiendo, 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 no bajando. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Alabanza al Señor. Poderoso Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Jesús. Maravilloso Señor. Pronto Jesús también busca su iglesia. Pronto, pronto. Jesús también busca su yuna, aleluya. Subir, nos tengo que subir, aleluya. Y ahora nos subir, aleluya. No te encuentras de baja más, aleluya. Alabanza al Señor. Para arriba nos tengo que ir. Gloria a Jesús, aleluya. Junto con nuestro hermano Joel Chala Winochi. La exposición de palabra de Dios. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Alabanza al Señor. Maravilloso eres, Señor. Gloria a Dios. Alabanza a Dios. Aleluya. 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 Dios bendiga a mi hermano. ¿Quién da viva? Y na su nombre. No, bon Dieu. Gloria a Dios, aleluya. Alabanza a Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dieu. Gloria a Dieu. Aleluya. Alors merveilleux Seigneur. Aleluya. Alabanza al Señor, aleluya. Gloria a Dieu. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga a mi hermano un día más. Bon Dieu bénisse Maxime. ¿Quién da viva? Y na su nombre. Gloria. Gloria a Dios. La ganas abrinos baby la noche. A nous Bible nous soya. En Lucas 4. Luc 4. Tant Aleluya. que Buda busquere, Pendant seguir a chercher, Dios. Continuez de louer bon Dieu. Gloria a Dios, aleluya. Alléluia. Lucas 4. Luc chapitre 4. Nós está lendo versículo 1 On a pris verset 1er, e versículo 4. arrivé dans verset 4. Alabanza al Señor. Está assim aqui. Nós está lendo a palavra de Deus no nome de Tata e seu Santo Espírito. Amen. E Jesus, e em Espírito Santo, a volve fora de Jordão e a volta riba dol de Espírito do deserto. Para 40 dias, e ela volta tenta dol de diabo e não a come nada durante o dia não é. E ora que dia não a passar, ela é humble. Versículo 3. E diabo abise, se botar e de Deus, bisa e piedra aqui para e bira pão. E Jesus acontece, tapara skilbi, rende o no biba de pão so. Nous parlons de ça nos papa avec petit là avec Saint-Esprit. Luc 4 verset 1er à verset 4. Jésus tourné sorti bord la rivière Jourdain. Il était en bas pouvoir Saint-Esprit. C'est comme ça l'esprit bon Dieu a mené dans le désert. C'est là Satan vient tenter pendant 40 jours. Tout jour ça yo, il pas manger rien même. Après jour ça yo fin passé, il était grand goût. Satan dit comme ça. Si vous êtes petit bon Dieu, bay wo ça yo l'ordre pour le tourner pain. Jésus répond lui, mais ça qui est écrit, mon pas qu'à vivre avec pain seulement. La ganosola, alléluia. Allons prier. Nous avons dit nous sommes Axel ba ola. Amen. Miro manang será boa we noite, alça bo manang. Pedi Deus palavra we noite. Amém. Deus tata bota grande, bota precioso, bota maravilhoso, Padre celestial. Esta santo no momento que Deus mío, nos apresenta bilhante Padre santo, Deus mío, e boa palavra Padre celestial. Tata bo conhecer cada coração, mirei, bo conhecer necessidade não Padre santo. Oh Deus de la glória, não te por nada Padre santo, nos está lugar aqui mirei. Não te por nada Padre santo, nos abana nos casas Padre amado, para estar aqui dentro Padre celestial. Para estar aqui Jeová, boa permite Padre santo, costão grande, bendição fresco Padre. Oh Deus mío, ao noite Padre santo, Deus mío,
Nós recebemos Padre Celestial, pero Tata, para me receber Padre Santo, Tata está solamente um instrumento de presença, Padre. Senhor, vai luzer, Padre amado, vai tocar, Padre amado, Deus meu, higiene, Padre Celestial, Deus meu, põe para sua boca, Padre Celestial, Tata Santo, inspirei que vale a glória, dou inspiração novo, Padre Celestial, o Senhor me rei, bendição na boa igreja, Padre, Senhor, que bacana, Padre Santo, baixa a muralha na boa, Padre amado, oh Deus da glória, contesta cada petição que eu vá, Senhor, dá-que de antemano, Padre, para todo o qual você vai rastrear o enorme, meu Deus, de nome de Jesus, Padre Celestial, nos agradecemos, meu rei, amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos sinta, aleluia. Pero no sinta liba e alabanza, aleluia. Siga alaba por Deus. Continue louer bon Dieu. Alabanza ao Senhor. A noite, Asoya, mi título de mensagem a noite petit message na asoya, é tentação de Jesus. tentation Jésus. Alabanza ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. É tentação de Jesus. Tentation Jésus. Para a introdução, nós por mim lá com definição de tentação. Nous sommes capables de définition tentation. Que cota tentação? Qui ça qui c'est tentation? Na primeiro lugar, Premièrement, tentação tá força tentation c'est une force que tá obrigado qui oblige ou qui force ou of puxado Ou bien- para fazer algo pousser ou à faire un bagage. que não tá bom bagay. e que pode resultar inconveniente. Il y a un bagage qui pas bon ou bien capable de gagner résultat avantage. Algo que não tá Il bom y a un bagage qui pas bon e que pode resultar qui est capable de gagner résultat, inconveniente. un bagage qui pas dans avantage. De dois, Deuxièmement, tentação tentation, tá persona c'est un monde que tá criar qui crée uma situação que pode virar algo une situation qui va venir un bagage irresistível para você. irrésistible pour vous-même. Alabança ao Senhor. E a primeira definição que nós estamos lá, que tentação está força que está obrigado. Première définition, a tentation c'est un bagage qui a forcé ou. Ou coisa que está puxado Um bagay que para fazer algo que não está bom. Un bagage poussé pour faire un bagage qui pas bon, E que pode resultar qui va gagner résultat, inconveniente. et un résultat qui pas avantageux. E dois é pensar que tentação está persona Deuxièmement, c'est tentation, c'est un monde que está criar uma situação qui crée une situation que pode virar algo qui est irresistível capable de venir un bagage irrésistible para você. pour vous-même. Glória a Deus. E para a tentação, Et mot tentation, hein, em latino, dans le latin, significa livre-y, estimular. stimuler. E significa também Livre-y tout, que está provocar, qui a provoqué, que está provocar, que está renta e desejo para fazer algo. qui a levé des yeux pour faire un bagage. Isso aqui, realmente, Ça veut dire, tentação está provocado para fazer algo. tentation, elle a provoqué ou elle fait un bagage. Ou tentação está estimulado para fazer algo. Ou tentation a stimulé ou pour elle faire un bagage. E está provocado para fazer algo de com, La provoqué pour faire un bagage. Pour qui ça? e está pondo desejo dentro do coração. Parce qu'elle a mis des désirs dans le E cœur. está tentado. Elle a tenté ou. E está mostrado, e coisas como está mostrado, e está bombado, e está bombado. La montré ou. Ça qu'il a montré ou là, c'est un bagage qui est bon pour lui, bon pour vous. Pelo mas leu, Mais plus loin, bota barranha problema. vous pourrez joindre un problème. Tentação Tentation, realmente Que veut da dizer? coisa que está pondo desejo dentro do c'est un coração. bagage qui a mis un désir dans le cœur. Amém? Nós também analisar agora Nous pourrons analyser qu'on y a. a tentação de nosso Senhor Jesus. Tentation, c'est nous en Jésus-Christ. Glória a Deus. De ponto A, Não, me põe. pergunta tá? Dans le point A, question dans c'est, Dol de quem Jesus a hora do tenta? par moyen de qui est Jésus est arrivé tenté? Dol de quem Jesus a hora do Mais tenta? qui est-ce qui t'a tenté Jésus? Sim? Dol de quem Jesus a hora do tenta? Qui est-ce qui t'a tenté Jésus? Satanás. Satan. Amém. Diabo, Satanás, também são coisas. Diable a Satan même bagaille. Diabo a tentar Jesus. Diable a venu tenter Jésus. Pelo que alma Jesus a usar dentro sua tentação? Mais qui âme Jésus a utilisé dans la tentation là? E parábola de Deus. Parole Amém. bom Aleluia. Alabança ao Senhor. Alléluia. Lo malanta junto comigo. Amém. Aleluia. Nous commençons E avec. com e a usar a alma aqui. Comment te fait utiliser âme ça? E com e a usar a alma Et puis aqui. comment te utiliser âme là?
Sigi hundu kumi. Alléluia. Gloria a Jesus. Eta usa e alma, Il utilise les âmes là. eta pala riba e parabla di Dios. Camper sous parole bon Dieu. Eta bisa taparaskil bi tal. Il dit mais ça qui est écrit tel et tel. Amen. Eta usa e alma nan, pasobla, eta studia e parabla di Il Dios. utilise les âmes parce qu'il était étudié parole bon Dieu. Pero quanto viaja Mais combien de fois Jesus awol do tenta dol di diabo. Jésus est tenté par le diable là? Gloria a Dios. Lumanan ta junto kumi? Nous sommes ensemble avec moi. Quanto viaja Jesus combien awol do tenta dol di diabo. Combien de fois le diable arrive à tenter Jésus? 3 viaja, aleluia. 3 fois. Ela awol do tenta 3 viaja, aleluia. Tenté 3 fois. Alabanza al Señor, aleluya. Louange Gloria a Dios, aleluya. Sigue alabando a Dios, hermano, aleluya. Bon Dieu Está la aqui soeur. tem presente, aleluya. Bon Dieu la puissance. Jesus, awal do tenta dol di diabo, Jésus arrive tenté par le diable là. pelo quando Jesus ayuna 40 dias e 40 noites. Songez que Jésus était fait jeûne pendant 40 jours, 40 nuits. Depois 40 dias, Après 40 jours, ça yo, Jesus estava humble. Jésus était grand goût. Pelo para contenido nós trabalhamos Mais- do versículo 1, Nous parlons dans le verset premier, hein, que Jesus que Jésus estava yen de Espírito Santo. était plein ou bien en bas pouvoir cet esprit. Hein. Amen. Ola bota yen com o Espírito Santo, En lumana. bas pouvoir cet esprit, mon Dieu. Hein. Yoende no polaga bufaya. Personne ne va capable de faire au faille. Passo bota shen. Parce que Aleluia. eu plein. Deus ayenabo. Bon Dieu est plein. Ou. Jesus estava yena com o Espírito Santo. Jesus te No versículo, plein com esse no versículo 1 ele bisa, Jesus yen de Espírito Santo, Il dit Jésus était en bas pouvoir cet esprit. Hein. abolbe fol de Jordão Il retournait. e awol do iba dol de Espírito den desierto. Il dit Jésus tournait sorti. Bon, là, il est Judéen. Il était en bas pouvoir cet esprit. Hein. Alabanza al Senhor, aleluia. Aqui na nossa mina, com Lá no capítulo Jesus, do versículo 1 de capítulo 4 do book de Lucas, Dans même les 4 verset 1er. nós está mira com Jesus está para yen de Espírito Nous Santo. sommes voir que Jésus était plein de cet esprit avec cet esprit. Hein. Para buiena com o Espírito Santo de um lumanan, aleluia. Pour plein, pour remplir avec cet esprit, mon Dieu, frère. O mestre tá yuna. Ou besoin gêner. O mestre seguir a sua oração, aleluia. continuer a faire prière, O mestre buscar a presença de Deus, aleluia. Chercher a presença Para sobre de Deus. Deus tá grande e tá todo Que poderoso. bon Dieu grand, il a un Te pouvoir. sonho que está llenado, aleluia. plein, Te sonho que está donado força de novo, Ele aleluia. tá com força renouvelée. Jesus está para estar com o Espírito Santo. Jésus était plein avec Já ela para Le adiante, diable a campé devant. a tente. Il vient tenter. Pelo Deus todo poderoso, Mas bom Deus está todo para estar pouvoir. junto com Ele ele. tem essa Para sobre maravilha. ele estar com o Espírito Parce qu'il était Santo. en bas pouvoir cet esprit. Hein. Dentro do versículo 2, aleluia. Nós podemos mirar com Nous Jesus sommes voir Jésus. para 40 dias, ao do tentador de diabo. Pendant 40 jours, le diable a tenté. Para 40 dias, ele está para estar ayuna. Pendant 40 jours, il a fait jeûne. E 40 noites, Et 40 nuits, eta ayuna. il a fait jeûne. E pelo bom Deus está yene com o Espírito Bon Santo. Dieu plein lui avec cet esprit. Pelo Jesus, Mais Jésus, para 40 dias e pendant 40 jours, ça e 40 et noites, 40 nuits, il não a comer nada, n'a pas romana. mangé rien. Depois que ele não a passa, Après, juste ça a passé, belbe assim a nós, La bebel assim a nós, la Bible apprend nous, que Jesus está para estar humble. Jésus était grand goût. Alabança ao Senhor. Aqui não, diabo a começar a trabalhar com ele. C'est là, le diable a commencé à venir travailler avec elle. Diabo a palácio de Le landi. diable a campé devant elle. Dans versículo 3, Dans le verset 3, e diabo a bise, Satan dit comme ça. se botar eu de Deus, Si vous êtes petit bon Dieu, bisa e pieda aqui, bah, il ça, l'ordre para e bila pão. pour le tourner pain. Glória a Deus, aleluia. E Jesus acontece, Jésus répond-lui, tá para skilbi, mais ça qui est écrit, tá para skilbi. mais ça qui est écrit, Romanan, aleluia. Den boruta, dans le lit, den botrabo, dans le travail, pol tabu pol hayo hende, peut-être qu'on va rencontrer un monde o pol oferecer qui algo. va offrir un bagage. Pelo bossa. Mais on connaît, E coisas que ele vai oferecer, ça l'a pas offrir là, não tá vai combinar. les papes avantageux. Bossa. Vous connaissez, Tá uma tentação e tá, aleluia. relation liée. Bucol, dol que bossa e palavra de Parce Deus. qu'on connaît parole bon Dieu. Dol que bota para ali vai palavra de Parce qu'on Deus. campe sur parole bon Dieu. Dol que bota para filme. Parce qu'on est ferme. Dol que bota temer Parce Deus. qu'on craint bon Dieu. O abissa não. Ou dit non.
minda bay ne saki. Moi pas besoin bagay ça. Pasobla. Parce que Mita silbi un Dios bibo. m'a servi mon Dieu vivant. Lo qual ko ta ofrece mi lumanan. Mi Mino mestel di Dieu, alléluia. Et ça on tétachon et alléluia. Et ta bay la gami nan kaya alléluia. Et la bay et ta bay la gami faya alléluia contre Dios. Ola botin temol di Dios. Là on a la crainte de Dieu. Nada. Rien. Nous Paul strobabo. Pas capable empêcher. Pas possible pas dilanti Pour alléluia. continuer par devant. Gloria a Dios. Jesus a contesté. Jésus répond lui. Ta para skilbi. Mais ça qui écrit. Hende lono biba di panso. Moun pas capable vivre à pain seulement. Pelo di tul parabla kusali fol di boca di Dios. Mais le besoin tout Alabado San Señor. Di tul parabla De toute kusali fol di boca di qui Dios. sorti dans bouche bon Dieu. Alabado San Señor. Gloria a Dios. Alabado Dios numanan aleluya. Ora Jesus a cita e parabla qui alléluia. Jésus réciter parole ça. Diable ela dal diabel dulu Il alléluia. frappe diable a dit en pile fort. Ela dal diabel fuerte Il lumanan. frappe diable a fort. Gloria a Dios. Diabel aquele Diable a quoi que ku humble avec grand goût, lo apone Jesus fire. tu es capable de faire Jésus tromper bon Dieu ou bien Pelo faire faillir. Jesus tapata yen ku Espírito Santo. Mais Jésus était en bas pour voir cet esprit. Alaban San Señor, alléluia. Nota we galumanan. C'est pas un jeu frère Samuel. Jesus tapata yuna 40 dia e 40 noite. Jésus fait jeûne 40 jours 40 nuits. Depois esse dia não ia passar. Après je savais fin E tapata passer. ti humble. Il était grand goût. Pelo e tapata yen ku Espírito Mais ele tem Santo. pour voir cet E esprit. calni ta pedir comida. J'ai à demander manger. Pelo Espírito Santo tá para filme. Esse segundo dia ele E tá tem bisa não. Il dit non. Alaban San Señor. Diabela para sudilante, aleluia. Tá bisa si. Il dit oui. Tal coisa. Tel bagay. Si botar eu de Deus. Si vous êtes petit bon Dieu, E bisa e pieda aqui. vai roçar Bila l'autre pão. pour tourner pain. Jesus a contesté. Jésus répond Tá lui, para escrever, mais ça qui aleluia. écrit. Glória a Deus, aleluia. Me acorda ora minha binino bo aqui na Deus mi, aleluia. Je songe l'aime te faire crier ici là. Na Haiti, nós tá para hayuna. Dans Haïti nous te kon fait jeûne. Pelo e hayuna tá 6 sol de manhã para 6 sol de noite. Mais j'ai des jeûnes ça c'est 6h du matin pour 6h du soir. Nós tá bebe água só, Nous boit de l'eau seulement. de 6 sol de noite, Jusqu'à 6h du soir, nós vai comer. nous allons manger. Pelo de 6 sol de manhã Mais 6h du matin para 6 sol de noite, pour 6h de l'après-midi, e tá para dulu para mim. il était dit pour moi. Pelo na Haiti nós na yamanan 6 para 6. Mais dans Haïti, il y a le 6 pour 6. Pelo ora mabina kinang, Les arrivés ici là, luman pastor lá começa bisa ting ayuno de 2 dias, de 1 dia. Le pasteur a commencé à annoncer qu'il pourrait gagner un jeûne un jour. O tem que comer de 4 dia à noite, dia tarde, Nous pouvons manger 4 dans l'après-midi, de seguinte dia dia 4 de 4. 4 dans les jours suivants. Me tá pone pergunta a mim mes, Je me pose cette question. como ainda vai assim? Comment je peux le faire? Pelo Deus todo poderoso, Mais bon Dieu, tout pouvoir. tabata junto comigo, aleluia. ensemble avec E tá moi. dando minha força, Il y a pas ma aleluia. force. Pelo e promedia, não tá para fácil para mim, Le premier mano. jour pour moi, il n'est pas facile. Ainda fácil de verdade, no mano. Vraiment pas facile, frère Samuel. Pelo me alograr, aleluia. Mais moi, reste quand même. Depois nós vai 2 dias, Après, nous allons 2 jours. ainda nada. Depois nós vai ter 3 dias. Après, nous allons 3 jours. Deus, Jesus, su 40 dias. Jésus, 40 jours là. Com eta patata. Comment tu es? Alabança, Senhor. Alléluia. 40 dias, no mano, 40 noites. 40 jours, 40 minutes, frère Samuel. Ayuna, sem comer nada. Fais jeûne sans manger rien. Pelo eta patayena, o Mais il Espírito était en Santo. bas pour voir cet Da esprit. Espírito Santo tá controlar e carne que C'est aleluia. ce Dieu qui contrôle. Romanang, aleluia. Nós por ayuna mais que 5 dias, Nous pelo. devons faire jeûne plus que 5 Dol jours. que nós tem trabalho. Quand nous Nós travaillons, não podemos livre Nós para vamos ayuna. livre Pelo não para podemos ayuna se que lá 10 dias mês. mais nous devons faire jeûne même 10 jours même. Pelo Deus todo poderoso, não tá bem largado na Mais bon Dieu, caia. tout pouvoir pas quitter pour compte. Pelo e trabalho não tá bem largado esse. Travail qui n'est pas facile à quitter pour le baoul. Amen. Lumanang, Frère Samuel. ola macolda com Lembra Jesus ayuna 40 dias, Jésus te fait jeûne 40 40 noites, 40 nuits. me di etapa forte. Moi, il était dit en pile. Ola diabo la bini. Les que diable a Para présenté, tenter il Jesus. vient tenter Jésus. Jesus não a toma esse de suman. Jésus pas prend ça. Ela para ali ba e palavra de Il Deus. campe sous parole bon Dieu. E da para filme ele vai palavra de Deus. E tá para escrever, aleluia. Mais ça qui est écrit. Glória a Deus, alabanza ao Senhor, aleluia. De versículo 5, Dans verset 5 là, ele arrive
dans un lugar alto Satan mène yon côté qui haut. e a mostré todo o reino do mundo em momento de tempo. Yon seul coup, il montre tout pays qui sous la terre. Alabanza ao Senhor. E Diabel abisse, Et puis, il dit comme ça. lo me donabu, intel e domínio aqui e sua glória para sobre esse awoldo entregar a mim. E me tá donné na esun como quer. Satan dit comme ça. M'a ba ou tout pouvoir ak toute richesse pays sa yo. Yo remet tout bagay sa yo nan men moi ka bay moun moi vle yo. Alors, Diabel abisse que tous les reinos qui, Diable a dit tout pays sa tous yo. les sakinan, Tout bagay sa yo, tá dominando. c'est pour moi yo. Nan a entregar na mim. Yo remet yo nan men. Me pode donar lo rende como quer. Moi ka bay moun moi vle. Lo qual como quer me pode donar. Ça me vle capable faire avec. Amém? Pelo Jesus Mais a Jesus, palavra e a palavra de il Deus. campé sous parole O de que Dieu. Jesus abisse? Qui ça Jésus dit là? Jesus a contestar e abisse. Tá para escrever. Jésus dit mais ça qui est écrit. Adorar Senhor, bo Deus, e servir e só. C'est mettre là bon Dieu pour adorer. C'est lui-même assez pour servir. Amém, aleluia. Pelo, olha diabo abisse esse aí, não? Dès que le diable a dit ça, E de todo o reino, não? Tudo isso aqui, não? O mundo aqui tá de il mim. dit tout le pays, tout le monde entier c'est pour moi. Se bo adorar-me, Si vous adorez, me tá donar-me. je suis capable de bailler. Pelo, Jesus a contestar Mais Jésus e répond-lhe, abisse. E tá para escrever. Mais ça qui est écrit. Tá para escrever. Mais ça qui est écrit. Tá para escrever. Mais ça qui est écrit. E tá para liba e palavra de Ele Deus, campa mano. sua parole, bom dia, E tá après. para liba e palavra de campa Deus. sua parole, bom E de dia. tá para Ele escrever. diz, "Mais ça qui est Me écrit." tem que adorar. Je suis adoré. Deus Vous devez só. adorer bon Dieu seulement. E servir e sun que tá salvar-me. Aleluia. Servir monde qui sauve moi. E só me tem que servir. C'est lui-même pour me servir. E sei só me tem que adorar. Ele mesmo para Me adorar. dá adorar outro rende. Me dá adorar um Deus todo poderoso. On va adorer un bon Dieu tout Me dá pouvoir. adorar um Deus que tá salvar-me. On va adorer bon Dieu qui Me sauve dá moi. adorar um Deus que tá livrar-me. On va adorer bon Dieu qui Me délivre dá moi. adorar um Deus que tá dando-me força On de va adorer novo. bon Dieu qui me force neuf. Satanás atente, aleluia. Satan tente-le. Se vou adorar-me, Si vous adorez, me dá do nabuto ele je aqui vais não. tout ça. Yo. Pelo Jesus, Mais Jésus, a palavra de palavra de camper Deus. sous parole bon E tá Dieu. palavra de palavra de Camper Deus. sous parole bon Ela Dieu. pensa assim, tá para Mais escrever. ça qui est écrit. Tá para Mais escrever. ça qui est écrit. Tá para Mais escrever. ça qui est écrit. Alléluia. Hey, hey, Alabanza, glorificação, nobel, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Alabanza, alabanza, Senhor. Jesus sabe se tá para escrever. Jésus dit, mais ça qui est écrit. Adora Senhor, meu Deus. Adorer Seigneur E la bon se Dieu là. é só. Servir lui-même seul. É só o que adorar, mano. Ele mesmo pode adorar, Nós não bom temos outro Deus para adorar. bom Deus, Tá bom Deus Deus. todo poderoso, nós Bom temos Deus, que adorar. Deus, Nós tá adorar. adorar e Deus tudo tá salvar, aleluia. Adorar, bom É só que tá livrar nós, aleluia. adorar, É só que tá sacar nós fora de polvo, aleluia. Ça qui est nous. É só que tá salvar nós, que tá nós fora de estofa, aleluia. Qui est dans poussière. Alabança, Senhor. Alléluia. Nós temos que adorar é Deus que Nous tá devons salvar nós. adorer bon Dieu qui sauve nous. Deus tá sun que tá livrar nós, C'est aleluia. lui qui délivre nous. Está todo poderoso. Esse é tudo pouvoir. Está maravilhoso. É merveilleux. Nada é impossível, Ah, aleluia. é possível. Olha, Jesus está batendo 40 dias, aleluia. Jeûner 40 jours, 40 noites aqui. 40 nuits. E humble, verdade. Está Vraiment, humble. ele gango. Está humble. Ele gango. E mestre para comer, aleluia. Ele mangia. Pelo, e diabo não está vence, aleluia. Ele Está tá vence, aleluia. Ele tá ganhando. Pelo Deus todo poderoso. Ele Está pouvoir. falando com ele, aleluia. avec Ele lui. está falando a palavra de Deus. Que parole bon Dieu. Está para escrever. Il dit mais ça qui est écrit. Está para firme a palavra de Deus. Ferme sous parole bon Está Dieu. para escrever. Mais ça qui est écrit. Não, não. Non. Minta vai entregar a Deus, Non, aleluia. remettre bon Dieu maintenant. Alabança ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Alléluia. Nós temos que adorar a Deus Todo-Poderoso. Nous devons adorer bon Dieu tout Servir, pouvoir. isso. Servir lui-même seul. Isso temos que servir, Aleluia. aleluia. Pour servir. Alabança ao Senhor.
Glória a Deus. Se nós guardamos 2 Coríntios On regarde dans 2 Corinthiens 2, versículo 11. 2, verset 11. Alabanza ao Senhor. Alléluia. 2 Coríntios 12, versículo 11. Que está bisa? 2 Corinthiens 2, verset 11. Está bisa? Para Satanás não toma ventaja riba nós, para sobra su triquinan não está desconhecido para nós. Il dit dans verset 11 là, pour pas bailler Satan aucun avantage sur nous parce que nous connaissons bien propre ça Satan gagne dans tête li. Amen, alléluia. Nós saco e triquinan de Satanás, alabanza ao Nous Senhor. connaissons risque Satan. Nós não está dona Satanás ventaja Nous riba pas bailler nós. Satan aucun avantage sur nous. Butinku para filme liba ay palavra Nous de devons Deus. ferme sous parole bon Dieu. Pasobla, tá para skill bi, aleluia. mensagem Jesus, tá bisa, tá para skill Jesus bi. dit, Pelo mensagem lumanan, que- babu para, liba ay palavra de Deus. Sous parole bon Dieu, hein? Botinku, asibo oração na Deus, besoin aleluia. prier bon Dieu. Landa madruga, aleluia. Lever devotion. Que tu vai, asibo oração na Deus, aleluia. fois, fais Ayunar na presença de Deus. Fais na presença Busca de su rosto, aleluia. Cherche face Busca su presença, aleluia. Présence li. Esse tava dando força C'est ça qui va avoir force. para contra Pour e diabo, venir aleluia. aller contre diable là. Para não donner ventaja, Pour pas aller libabo. aucun avantage sur Para sobra et cliquinang. parce que risque li yo, Não sa. nous connaissons. Amém? Glória a Deus, aleluia, alabanza ao Senhor. Se nós guardamos Lucas 11, Luc 11. alabanza ao Senhor. Alléluia. Glória a Deus. Lucas 11, versículo 1. Luc 11, verset 1er. E a suceder que etabata hasi oração na lugar e ora que ela acaba de seus discípulos abisse Senhor, se a nossa oração mescos com também assim a seus discípulos. Yon le Jésus tape la prière, yon côté. Le fin la prière, yon disciple yo dit li, maître, montrez-nous la prière tant que Jean te montré partisan yo. Lumanan, aleluia. Frère Samuel. Kimbi ha, aleluia. E des fois, Nós sacamos para não começar nossa On oração va na connaître comment Deus. pour commencer prière nous. Pelo alabanza ao Senhor. Mais Pelo botem que buscar. vous besoin chercher. Assim oração. Ou de prier. Começa para danke. Ou de dire Danke, merci. Senhor. Comece a dizer merci, Começa Senhor. danke. Começa para danke. Merci, dis merci. Olha, bota começa para danke. Aleluia. Comece a merci. Deus está dando palavra. Bom Deus Aleluia. dá uma Para orar no dia. Aleluia. prier Para ele. buscar sua presença. chercher Aleluia. presença Para dele. buscar seu rosto. Pour chercher Aleluia. figuer li. Glória a Deus. De versículo 4 ele está bisa. Verset 4 là il dit, Na benção Lucas 11, versículo 4 ele na bisa. mesma Luc 11, E né? por donar nos picanã. il dit Para sobra, nós também está por donar tudo essa não que está deve nós e não riba nós de tentação. pardonnez péché nous yo parce que nous mêmes tout nous pardonner tout le monde qui fait nous mal, pas quitter nous dans position pour nous tomber dans tentation. Alabanza ao Senhor. Alabanza ao Senhor. Ora bota ora na Deus, aleluia. Então, prier bon Dieu. E tentação não tem, aleluia. Tentação yo lá. E tá bini, aleluia. bini. Pelo Deus, dentro sua presença. Mais dans présence bon Dieu. Ora bota buscar presença de Ele vai Deus. chercher présence bon Ora Dieu. bota assim oração na Deus, Dès qu'on va prier aleluia. bon Dieu là, Deus está mostrando. bon Dieu va montrer au Caminha para o bai. et chemin Para pour não cair em pour pas tentação. tomber dans tentation. Alabanza ao Senhor. E da bisa e Paulo dona nós picanã. Il dit pardonnez péché nous yo Para sobra nós também tá por donar tous les noms que tá debe nós. parce que nous mêmes tout nous pardonner tout le monde qui fait nous mal E não riba nós de tentação. et pas quitter nous tomber dans pas quitter nous Alabanza dans ao position pour nous tomber dans tentation. E não riba nós de tentação. Pas quitter nous tomber dans tentation. Para sobra Deus, olha Deus está junto com Parce que là que bon Dieu olha se bota lave. assim oração na Là que Deus, va prier aleluia. bon Dieu. Bota papia com né. Ou parler Bota avec. pise. Ou Perdonar dire, me picana, pardonnez aleluia. péché mieux. E tá perdonar. Il est capable de pardonner ou. Tout rende, não rende não tá perfeito, amém. Aucun monde pas parfait, pas bon. Oh, olha boa assim, boa falha na Deus, Là que aleluia. vous faillez, vous trouvez bon Dieu. Quello dia. Mettez genoux. Pedir Deus perdão. Mande bom Deus perdão. Ele perdonado. La pardoneu. Esse coração está abrir. Et qui Para va l'ouvrir, perdonado. la pardonner ou. Seu coração está abrir. Qu'elle l'ouvrir. Para perdonado. Pour pardonner ou. Eta Deus. Ele é bom Eta Deus. todo Ele é poderoso. todo pouvoir. Eta maravilhoso. Ele é merveilleux. Eta não rende mesmo cosco Il amém. n'est pas même jamais fait. Eta bata 100% Il rende. était 100% monde, 100% espírito. 100% Pelo bon Dieu.
E non ta mescos com ami. Mais il pas même Ami ta avec. rende, Moi, c'est mais moun. on parle de mim, Moi, que ta yena com o Espírito On partit Santo. moi-même qui plaît avec Saint-Esprit. Pero Deus todo poderoso, tá para 100%. Mais bon Dieu de pouvoir ter 100%. Rende 100% Espírito Santo. 100% Saint-Esprit, bon Dieu. Alabanza ao Senhor. Glória a Deus. Alabanza a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nós estamos lá com Jesus, tá para estar fazendo oração. Nous, Jésus a prié, De versículo 4 aqui. dans le verset 4 là, Ele tá para estar fazendo oração Il t'a prié. para não cair em tentação. pour ne pas tomber dans la tentation. Glória a Deus. Alabanza ao Senhor. Alléluia. Glória a Deus. Alabanza. Siga alabando Deus, manan. Aleluia. Loué, bon Dieu. E tentação tem, manan. Tentation là, frère, c'est mieux. Tá abotin com luta C'est au même que besoin de lutter para não cair dentro. pour ne pas tomber là-dedans. Alabanza ao Senhor. Tá abotin com queda pendiente de C'est le même qui ayuno, était sous-attendu. Tem oração. Dans la prière, de ayuno. dans le jeûne. Pedir Deus força, Mandez bon Dieu force, sabedoria, sagesse, conhecimento connaissance para não cair dentro. pour ne pas tomber dans la tentation. Para não cair dentro da Pour ne tentação. pas tomber là-dedans. Para esse aqui, botem mestre de lo seguinte: Et peut-être ça, ou besoin les suivants. temor de Deus. La crainte de Dieu. Para não cair dentro da tentação, Para não manan, tentação, o foi mestre Samuel. de temor de Deus. Você que é crente, Olha Deus. aí, colega de trabalho, Leque- abai com coisa, Là que collègue bon Dieu, collègue travaille là pour un bagage, para vender off no trabalho, dans le travail pour la e vendre, também partir com o il a venir partager avec vous. o mestre colda com Você isso aqui, change não ça. tá DJ, Esse bagage tá vai coisa por- volta aí tá. esse bagage volé ali. O mestre de temor de Deus. Você que é Porque crente isso é bom não, manan. Você diz, não, Aleluia. Min tabai desse aqui, aleluia. bagage ça. Min tabai Mon para bagage. sobra, isso aqui não tá de Deus. Parce que bagage ça passe au temps bon Dieu. Ah, me tá servindo um Deus vivo. Nós servimos um Deus Me tá vivant. servindo o qual que Deus está pisando, aleluia. sim, isso aqui é Me bom tá Deus, lesa a palavra de Deus. Mas, Filipe, Me bom tá Deus. vai cair em tentação, Pour ei, tomber dans la aleluia. tentation, ça. Se refe ai com isso aqui, que me tá vai pisar? Si chef là, Ai, amém, que isso aqui. si chef là je m'avais bagage ça, Que me tá vai pisar? qui ça me bral dire? A mim tá cristão. C'est chrétien No bien. manan, Frère tranquille. Samuel. Que dá para abusar. Rete tranquille, Lá, rete pour conta. vai vender para abusar. Dis qui alvan pour Amém. Não tá vai dentro. Moi-même, Amém. pas Aleluia. comme ça. Glória a Deus. Vou mestre tem temor de Deus. Besoin de Aleluia. craindre bon Dieu. Alabança ao Senhor. Glória a Deus. Vou mestre tem unção de Deus. Besoin de Aleluia. onction bon Dieu. Olha, tem unção de Deus. Daqui- Aleluia. daqui alguém unção, Ele tá bom Deus. guiado. La guider. Ele tá dando sabedoria. Lá-bas o sagesse. Ele tá dando o compreendimento. Là-bas, Aleluia. vous comprendre. Ele tá dando o conhecimento. Là-bas, o Ele vai connaissance. dizer, ei, isso aqui sim. Grave Me tá dit, vai dentro. ça, moi-même, pas là-dedans. Amém? Alabança ao Senhor. Alléluia. Glória a Deus. E tentação não tem, aleluia. Tentação eu lá. E tem, meu irmão, Eu aleluia. lá, frère, Tá bom, tem que lutar, C'est au même amém. qui besoin de lutter. Amém, aleluia. E para lutar de dia, E por- o mestre de temor de Deus. Ou besoin de craindre O bon Dieu. mestre tá ayuno. Ou besoin de gêne. Alabança ao Senhor. O mestre tá ayuna. Ou besoin de gêner. Glória a Deus. Alabança ao Senhor. Deus Todo-Poderoso está aqui presente, aleluia. pouvoir Ele está ali andar lá. escutando, aleluia. Tá escutando. Ele está passando, aleluia. passe. Não vai não queda quieto, aleluia. Não, Ele está não pare de atendendo, buscar. aleluia. Lila. Pelo Deus Todo-Poderoso, ele está passando, Bon Dieu, aleluia. va passer là. Ele está fazendo su costão, La aleluia. fait tout ça que Ele vous está faites. assim su obra dentro do La coração. fait travail dans le cœur. Ele está cambiando o coração, La aleluia. change cœur. Se quiera, vai cair dia Depuis ici, peut-être un jour tu es tombé de tentação. dans la tentation. Pelo Deus por lantabo Mais a bon Dieu va noite. lever au soir. Alabança ao Senhor. Vou por repentir, On aleluia. va repentir. Glória a Deus, aleluia. Alabança ao Senhor, aleluia. Alléluia. Glória a Deus. Glória O a mestre Jesus. tem um chão de Ou Deus. besoin de onction bon Dieu. Para bom aí, e sabedoria de Deus. Ou besoin de sagesse bon O Dieu. mestre tem o poder de Deus para meio do Espírito Ou besoin Santo. de pouvoir bon Dieu par moyen de cet esprit. Alabança ao Senhor. O mestre está resistir contra o Ou diabo. besoin de résister, prendre position contre le diable. Para firme, Camper ferme para bom não cair pour pas em tomber tentação. dans la tentation. Alabança ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Alléluia. Alabança ao Senhor, aleluia. O mestre de Yudança de e consolador, Besoin aleluia. d'aide consolateur. Que Jesus aprementivo. Que Jésus te promet toi. Quando Jesus promete e vai, aleluia. Que Jesus, avant Eta d'aller, passa, eta para bisa e discípulo. Il t'a dit disciple, Me tá vai. moi pour aller. Me tá vai. Moi pour aller. Me tem que vai. Moi dois aller. Olha me vai. Les Me aller, tá mandar m'a consolador. voyé l'autre monde. Alabança ao Senhor. Me tá mandar consolador, aleluia. Consolateur. Pabo, aleluia. Moi-même. Pelo tanto tempo me tá aqui não. Mais Muito tout le temps com que moi là ensemble avec nous, Minuto Paul
assim nada. On pas capable faire Isso rien. aqui não pode ganhar. Não Kuta pode Espírito Santo. Cet esprit Te Espírito Santo. Olha ela vai. Là qu'il y allait, Ela manda Espírito Santo. livrer cet E esprit. Espírito Santo que Cet esprit ça, tá ajudando. c'est lui qui a aidé Para vai delante. pour qu'on va avancer. Para meio de Espírito Santo. Par moyen de cet esprit, Você compreender. Pour comprendre. O qual que tá bom. ça qui pas O bon qual que não tá bom. avec ça qui est bon. Alabanza Senhor. E tá dando sabedoria, Dá-nous aleluia. sagesse. Glória a Deus. E tá dando compreendimento, Dá-nous aleluia. comprendre. Olha, vou aceitar Cristo Jesus de população. Jésus qui est dans le cœur. Deus está dando o Espírito Bon Dieu, par où Santo. cet esprit. Espírito Santo está bibado em Espírito você, Santo habite aleluia. em nós mesmo. Espírito Santo está bibado em você, Espírito Santo aleluia. habite em nós Está mesmo. regalo gratuito, C'est un aleluia. cadeau gratuit. Glória a Deus. Lomanan, Frère Samuel. Espírito Santo, Cet esprit, bon que está Dieu, bibado em você. il habite dans nous. Abo tem que abrir o mês. Vous devez l'ouvrir Para boiena. pour plein. Para boiena. Pour plein. Mais coisas com Jesus. Même Jean Tá para Jésus, yen il était en bas com o pour voir Espírito ce Esprit, Santo, bon Dieu. aleluia. Abo também por yen. Ou même tout capable Com o plein Espírito Santo, avec cet esprit, aleluia. bon Dieu. Te pensei lá vai. C'est pour ça l'aller. Ela manda e consolador. Livrer consolateur. Cuidar Espírito C'est cet Santo. esprit, bon Dieu. Alabanza ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Alléluia. E o dança aqui que está consolador, Jesus está permitir, Et aide ça, consolateur que Jésus promet là. mas ele está yen com o Espírito Santo. Besoin plein avec cet esprit, bon Se Dieu. romanan, o mas ele está yen Oui, com o vous devez Espírito plein, Santo. plein avec cet esprit. Nós paramos em 2 Coríntios On va regarder dans 2 Corinthes, 2, 2 Corinthes 2, versículo 18. Nós vamos acabar. Coita bisa, para Satanás não ganha ventaja riba nós. il est pour ça d'avoir un avantage sur nous. 2 Coríntios 2, versículo 18. Nós vamos acabar. Amen. Para Satanás não ganha ventaja riba nós. Il est pour ça de ne pas joindre Para aucun sobre a avantage sur nous. supliquinang, não está desconhecido para nós. Parce que nous connaissons bien propre, ça Satan gagne en tête. Las coisas que nós bisa, aqui nós estamos mila com milumanan com diabo. Là, nous croyons que frère Samuel diable là. E tem supliquinang. Il y a un risque. Là. Alabanza ao Senhor. Pero Bíblia está bisa nós, Mais la Bible dit nous, para não largar Satanás tomar ventaja. pas quitter Satan joindre aucun avantage sur nous. Riba nós. Dicon, Pour qui ça? para sobre a supliquinang, Parce que não está risque, desconhecido para nós. Risque, nous connaissons. Nós sabemos bom supliquinang. Nous connaissons très bien qui ça gagne en tête. Nós aqui co está haciendo. Não conhece que Lo ça qual fait. que está bisa nós, Ça qu'il a dit nous, não está verdade. c'est pas vérité. Tudo o coisa que está saindo fora de sua boca, Tout ça qui a sorti dans la está bouche, ganhamento. c'est menti. Amém? Supliquinang não está desconhecido para nós. Risque, pas de reconnaître pour nous-mêmes. Como para bom arranjar com supliquinang? Comment on va faire qu'on ait risque, ça gagne en tête? Estudar a palavra de Deus, Étudier parole bon Dieu, mestre de vous entendimento besoin bon comprendre de a palavra de dans Deus. la parole bon Dieu. Sabedoria, Sagesse, Espírito Santo, Saint-Esprit bon Dieu, Espírito de discernimento, Saint-Esprit de discernement, para conhecer sua voz. pour qu'on connaisse Amen. voile. Olha, Satanás está papiando para conhecer, tá? Satanás está papiando. Dès que Satan parle, pour qu'on connaisse si Satan a parlé. Amém, aleluia. Glória a Deus. Me tem testemunho chiquito que me vai donar aqui, Il y aleluia. a un témoin tout petit, mon frère dit qu'on est là. Camina Satanás. Suplique não está desconhecido, Quand mano. on voit que Satan risque pas de reconnaître. Dia, Un jour, semana passada, 2 semanas passadas, 2 semaines passées, comida para estar trabalhando e plug de asfalto. moi, j'ai travaillé dans le groupe Asphalte. Então, lá, nós trabalhamos dia dentro. Nous travaillons tout midi. E trabalho a Casicaba de 2 online. Nous travaillons presque fini pour bord 2 heures. Pelo e trabalho como está fazendo 4 dias, 4 anos passar, Et le travail que j'ai fait pendant 4 ans passés, tá e trabalho na casa para pôr internet na casa de gente. c'est travail pour mettre Internet dans le cas. E tá fiber to the home, o tá e cosnobo que o telbo tá fazendo a C'est work. un projet en neuf, côté que Telbo même qui est responsable de ça. Dol como tá alpado, me tá bem na asfalto, À cause c'est moi-même qui a ouvert ou bien gagné Asphalte là. na pôr outro grupo vai assim. Je mets l'autre groupe à le faire. Riba e outro grupo Et bien dans l'autre groupe là, tem caminhante nan tem kukoba hopi il y a un côté besoin de fouiller para vai de casa de gente. pour rentrer dans la cour du monde. Então, dol como acabando de mi trabalho, Et bien cause mon bras finir avec e le het travail vude par moi. aí a mami Et puis chef la para relève mim bem vai ajudar e sun comece a pour dança. m'aller de ça qui E besoin sun é d'aide outro là, grupo. dans l'autre groupe là. Olha aí a mami, Les ma relèves, pai, moi aller, olha ma chega, les m'arriver,
Ma mire trabalho, ma coi me pique, começa a Moi trabalhar. travaille là, me prend puis quoi E sun ko a pediu dan sa, Ça que m'a aide là, ela vai sinta ko su telefone assim là le aqui. chita téléphone là Anto eta hari. et puis là pris. Anto ami, Et puis moi-même, mane ami, mane mita, asina mita, Jean que moi comme ça. mita bisabo, lo qual comista sinti. M'a dit où ça que moi ça que me sentir. Mi di lomang, Moi dit frère, bayama ba pediu dan pour sa, aller moment de aide. awala aqui, Kounya, ba vai sinta, wala ko chita telefone, avec notre téléphone, bono abinho da pour pas ami. venir dem. Ami da miste sinta, depois me binho da C'est moi qui besoin chita pour m'aider. Anto balaga mitra, anto abo ta sinda ko telefone Puis, assim. travail pour moi No avec Paul, téléphone. Non. se buta malu, Si vous malade, pa tu respect meeting pa abo, vous te respect m'gé vai problème. cantol, Al na cantol. busca bocalci doctor, Allez chez quatre docteurs. vai doctor, Allez dans e docteur. olhe mita sentir tranquilo para me trabalhar. M'a senti tranquille pour me travailler. E o com Satanás Gade- tá forte, Regardez aleluia. comment Satan ali a fait travailler. E homem alanta, Non nan li levé, homem assim que um chiqui. on homme petit taille, t'as coup Zaqueu. Sim, manda Zaqueu, manda lá Zaqueu. On homme petit taille comme ça. Ela ranta bem de me cala assim aqui. Li leve vina Ei, fique. abo tá buscando trabalho. Li disse- E bem papia, anto scoopy, eta papia, scoopy tá bem de me Il cala. parlait bien peu et puis il a commencé à cracher dans Mete um le pique na minha manga assim Et puis aqui. on pique quoi même comme ça. Pelo me di Romana, me sabe nada. Moi dit frère, m'pas Donc droit. mamila ko buta malu to. Comme on malade. Ora buta malu, vai doctor. Vai buscar bocadinho malade, doctor, vai allez dans doctor. docteur, cherche son cadre dans docteur. Abo ahisa mais dulu. Il commence à lever voir pire. Mabila assim aqui. Moi viré. Abo abim para midilanti. il vient Mabila caber assim aqui. devant. Moi, viré Ela para bim là. para midilanti. Il vient caber Mabila devant. assim aqui. Moi, tout le Aba bim viré para encore, il vient midilanti. caber devant. Scoopy de me cala. Papia dulu de me cracher cala. dans figue me parler fort avec. Pelo de mi mente a hopi que está Na passando. mémoire m'a pile va passer. Pelo ola buta para ali vai palavra de Et là Deus. comme ce parole bon. Ola nossa acaba aí uma 12 dias. Les nous fin faire jeune déjà. E sei a passar. C'est là ça va ça devine passer. Pelo ola buta silbi Deus humana. Les comme ça bon Dieu frère m'sem. Deus a cambia. Bon Dieu change. Eta restaurar. Bon Dieu restaure. Eta salva. Bon Dieu sauver. Olha lá se sei. Là elle fait ça. Mi saco Deus. Não tá bairaga mina. Moi connais bon Dieu pas quitter pour compte moi. Mas que tá tranquilo, me diz. Moi t'es Tá tranquille. tranquilo não. Moi dis tranquille. Me diz, vai sim, tá mana. Vai buscar boca de doctor para boa doctor. Mas Esse não Alchita, sabe, a não gente sabe quer nada. doctor para lá, Me não não papia do loucubo. Pas parler Me não de sabe nada. Pas dire rien. Estranho. Qui étrange. Ah, bela. Ah, isso. Teore, bela dalmi de mimang. Il commence à voler Teore, parce qu'il lui une la fois. acaba dalmi. Il fait une fois. Não assinada. Moi pas faire rien. Parce que de mi mante tá passa, mi tem pique, o botin pique não, Satanás sabe ça. Botin pique de moment. Parce que- Dale não que. Satan E outro que sabe ça. Non, bota servido de Deus. parce que Satan dit moi, ou qu'on pique quoi dans main, frapper avec lui. E de outro abisami, bota servido de Deus. On Tudo está brincando. Et on leur dit moi non, c'est invité bon Dieu. Ele Il est não. tout les gars gourmet. Depois não sabe, se o papai vai dali, depois não bisa, líder de logístico de movimento mundial, vai brincar na trabalho, kiko, la bate um rende, la mate, kiko. L'autre là dit moi que si vous frappez lui, on va dire que ça leader logistique dans mouvement missionnaire mondial. Olha ma colda tudo esse nome de, depois 2 dias de ayuno. Me dit après 2 jours. Satanás que vai Satan quitar minha bendição de Pour Deus. tes bénédictions. Não. Non. Ma pai tranquilo. Mal tranquille. Ma comi telefone. Bre téléphone. Yama Edwuder. Moi les chef Edwuder. là. Ba yamami. Pa binyonda. Moi dit ouvrir les venir. Dol kuma bini. Mamila rende ta malu. Ma bisa bai kantol tu matrati doctor. À cause moi venir moi E ole monsieur ali la malade. yega brinca com dalmi. Pelo mino a brinca com ne. Wa kiko bo polasi. Moi dit monsieur, moi dit chef là comme pico chef là E comme ça. ole efia bini. Ouvrir les moi. Pa wa com Satanás ta aleluia. Il dit comme ça. Moi dit chef là, ouvrir les pour venir aider monsieur, mais les m'river moi comme son monde malade lié, moi dit chercher 4 docteurs pour la docteur. C'est ça seulement moi dit. E ole ela acaba de bin dalmi. Et puis laisse ça li qui t'a fait frapper. E ole efia bini. Et puis chef là vini, Ela aponta isso um guta patatei, li testiguna. mande l'autre qui était là. E dono de castan be denko. Outro coisa como abise me diz, bota denko lá de rende. Moi, je dis, Esse não tá bem. C'est dans la cour nous yo pas capable faire bagaille ça. Nós tá colega. C'est collègue nous yé. Mas bisa mon bon coisa. Moi bon bon Tá conseil. para bo salu. C'est pour santé ou. Botin coa, bo salu promê. Besoin de santé ou avant. Boromba não tá bom para trás. Et si do pas bon Botin pour vai travail, doctor no je vais mano. à docteur. Não, me não tá me se bise esse aí. Pas besoin de dire ça.
Bon, alanta, scooping tout mi cara. Il commence à lever camper Anto, cacher dans e figure. da dal mi a trouvé. Il tourne frappé Pelo, encore. ma queda tranquille. Même rester Mi ta tranquille. pas combattre essayer com pastor, Il c'est. peut partager ça avec pasteur Pelo mi déjà. ta querer combattre com lumana Même na. de les partager Parce que avec ola nous. bota ayuna Parce que les qui ont Deus. gêné, frère, Ola monsieur, bota buscar a les presença qui de cherchent Deus. présent bon Dieu. Satanás está bem depois. Satan après Para la vie. quitar a bendição Pour de retirer Deus. benediction. Aleluia. Olha aí, Beni. Lá que Para ele quitar vini, a bendição pour de le Deus. benediction, Aleluia. là. Dembo. Budi não. Ou besoin de non. Tá bem, tu mais sei de Moi, pas moment. penser en main. Alabança ao Senhor. Pastor, você sabe um Deus vivo. Parce que vous savez mon Dieu Um vivant. Deus todo poderoso. Tout pouvoir. E sunco tá salvado, Pour mano. qui sauver là. Alabança ao Senhor. Glória a Deus. Depois, olha aí, lá em Wasquirin. Après les arrivés, Assim lá é une advertence. Wasquirin na bicicleta da casa. il va lui une Cinco advertence. Il dit rester la caille sans toucher. Depois, olha ela vai entrar. Là qu'il a le travail, Ela quase pleita, ela pleita com êtes-vous demain. il est presque tombé dans un plaidement avec gros chef là. Quase brincar com ele também. Presque gourmet avec plus gros chef là. Eu orei, nós donné 3 dias, Et puis là ça va 3 jours 5 cobras. sans toucher, sans payer. Pero, olha botin um advogado Là qu'il lá. y a un avocat Botin queda de oração. vous devez rester dans la De prière. busqueda, Não aleluia. chercher. Olha botar buscar a presença Legal, de chercher Deus. presença de O nome Deus. é pastor, etiquetou com mané hackeu aqui. Parce que non petit taille ça. E não para assim Il nada. va pas faire rien. Amém. Para su dilante Moi, assina. je camper devant le comme E tá para ça. assina. Mané Goliath. T'as couru. Glória a Deus, aleluia. T'as couru Goliath. E então está para assina. Et puis il camper t'as couru comme ça Pelo, non petit taille. Deus está mais grande, Mais bon Dieu aleluia. plus grand. Deus está na primeiro lugar, Bon Dieu na aleluia. première place. Olha, vou mestre tem temor de Deus, Là qu'il y a mano. un craintif bon Dieu frère. Olha, vou tem temor de Là qu'il Deus. y a la crainte de Dieu. Nada Rien. não pode trobar Para empêcher para receber a pour bendição de recevoir Deus, a bendição aleluia. bom Deus. Glória a Deus, alabança ao Senhor, Aleluia. aleluia. Glória a Deus. Se bom, em 1 Tessalonicenses 3, versículo 5. Si nous regardons dans 1 Thessaloniciens, 5. chapitre 5, Não, 3, versículo 5. chapitre 3, verset 5. Glória a Deus. Alléluia. Siga lá para o Deus, mano, aleluia. Continue, bom Deus. Está que tem presente. Bon Dieu là en présent, soyez. Glória a Deus. 1 Thessaloniciens 3, verset 5. Alabança ao Senhor. Está vendo assim aqui? Para emotivo aqui, 3, 5. Para emotivo aqui, ora mino Paul a suporta mais, me também a trata de aia sa tocante de bofé, de vosso fé, para meio de tentado, para Paul a rinca bosso de tentação, e nosso trabalho lo a resultar em vano. C'est peut-être ça. Moi, te voyé Timothée, ben nous. Moi, pas capable d'attendre encore. Moi, te voyé le prendre nouvelle, Jean confiance nous dans bon Dieu. Moi, te père pour Satan, pas de prendre nous dans pelin li. Pour tout travail moyen, pas de perdu. Amen, aleluia. Macaba aí na 2 dias, lumana. Moi, faut finir faire jeune 2 jours. Para Satanás bem, Pour Satan venir, para quitar pour minha bendição. bénédiction. Esse é 1 Tessalonicenses 5, 3, 5 tabisa aqui. C'est ça que Para nous emotivo dit aqui, c'est pour olha raison mi não ça. pode suportar mais. Lembra que se porter encore. Mi também Moi a même trata de raia sa tocante de vosso Moi, fé. traiter de connaître de la foi. Então como está tem fé em Deus? Comment tem la foi bon Dieu? Se que ela está escupi mi cala, Même là te cacher la figure. pelo mi tá queda libai palavra de Même Deus. camper sous parole bon Mi Dieu. tá queda firme, aleluia. firme. Mi tá queda humilde, aleluia. rester humilde, Mi tá queda moi. humilhar mi mestre On diante de descendre Deus. devant bon Dieu, Pelo não tem diante de Deus. mais c'est pas devant. Passou lá. Não nada para mim. Parce que pour moi, c'est pas rien. Pelo mi saco, tá Satanás está Mesmo usando. Tá con- Satanás está Mais moi, usando. connais c'est Satan qui utilise elle. Amém? Glória a Deus. Para meio, para medo de tentador, por rincar bolso de tentação. Il dit pour Satan pas quitter nous tomber dans pelin là. E nós trabalhamos a resultar em vano. Et puis pour tout travail moyen, pas perdu, pas Mi en não vain. tá aqui para me perder mi oração não, mi ayuno diante de Moi Deus. pas de perdre Aleluia. jeune moi en prière mieux devant Mas bon queda Dieu. tranquilo, Moi était tranquille, passou lá mi saco Deus. parce que me connais bon Dieu. Tá su obra. Il fait travail li. Glória a Deus. Em versículo aqui não, nós estamos lá com bom claro, é tentador su trabalho. Dans verset ça bien clair nous ouais que le travail est tentateur. E tá para rincar nós de tentação. C'est pour le fourrer, pour le mettre nous dans la tentation. Para o trabalho que nós temos de assim, Pour le travail nous devons faire, por resultar em pour vano. le capable résultat en vain.
Et ça qui amène, Ça veut dire, nous sommes en lutte nous devons lutter par Satanas, pour Satan, nous tombons benda pas haribanos. jouer un avantage sur nous. Alabanza al Señor. Alléluia. Gloria a Dios, aleluya. Alabanza al Señor. Gloria Nous a sommes Jésus. là et définition d'une tentation. Nous avons une définition de tentation. Définition de tentation que tu as dit ça, est une force Cette définition dit c'est une force liée que tu as obligado qui a forcé para puxar pousser para fazer algo pour faire un bagage que não está bom qui n'est pas bon, e que pode resultar qui va inconveniente. gagner un résultat qui n'est pas avantageux. Nós temos lá outra definição que tu as dit ça. Tentation é persona Nous, la définition qui dit tentation, c'est un monde que tu cria uma qui situação crée une situation que pode ver algo irresistível qui para va você. venir un bagage qui n'est pas capable de résister pour vous-même. Glória a Deus, alabanza ao Senhor. Se nós por mim lá C'est den den 2 Pedro 2 versículo 7. 2 Pierre 2, verset 7. Alabanza ao Senhor. Alléluia. Nós temos lá a definição de tentação. Nous, la définition de tentation. Nós temos lá que Satanás atenta Jesus diferente biaha, Nous, Satan, il tente Jésus différentes fois, pelo Jesus a parar riba e palavra de Deus. mais Jésus était campé sous parole bon Dieu. Amém? Eta parar riba e palavra de Deus. Il est campé sous parole bon Dieu. Eta bisa ta para Il dit, skilbi. mais ça qui est écrit. Aqui não nós vai terminar. Nous Aleluia. pourrons le terminer. Den 2 Pedro 2 versículo 7. 2 Pierre 2, verset 7. Eta bisa assim aqui. E se ela rescata lot e rompe o justo, oprime, para motivo de conduta sensual, de romper malvado. Versículo 8, para sobra, para motivo de lo que ela mira e tende, e romper justo e, visando, me medinan, a sentir su alma justo, tormenta, dia den, dia afo, kunang hecho nan malvado. Versículo 9, anto, para acabar, para terminar, anto, Senhor Satã, com para rescata e santo nan, for de tentação, e com para ter e inusto nan, bom de castigo, para o dia de juízo. Il dit, mais il t'a délivré l'autre. Il y a un homme droit qui te prend la peine, l'elle ouais, mauvais bagay méchant yo t'a fait. Parce que l'homme droit ça, qui t'a vécu dans mi-temps yo a, l'elle ouais, l'elle tendé tout bagay mal, moun sa yo t'a fait. C'est chaque jour, il t'a senti qu'elle t'a fan. Parce que il t'a vécu droit devant bon Dieu. Comme ça, bon Dieu connaît qui gens pour délivrer moun qui a servi yo dans mi-temps épreuve, mais li qui te méchant yo pour le capini yo jour jugement. Glória a Deus, aleluia. Olá, ela larga e malvado não. Là que li qui te méchant yo E dia com juízo, dans jour jugement, e trabalha com não. Aleluia. il va aller ensemble avec yo. Alabanza ao Senhor. Aqui não nós estamos lá com Jesus Là nous Jésus, e rompe o justo que está chamado Lot. nom juste ou bien nom qui t'a marché droit qui est le loa, Está oprimido para motivo de conduta sensual, il était opprimé à cause de mauvaise conduite de rompe malvado. de monsieur moun méchant yo. Pelo Deus dentro sua omissão, Mais bon Dieu dans omission li, dentro sua misericórdia, dans miséricorde bon Dieu, está para, está pensando, bem medinando, li dit dans mi-temps yo, está sentindo sua alma justo, il te senti amnésis, tormenta, tourmenté, dia den, jour après jour, kunan echonan malvado, avec mauvais actes que méchant yo t'a fait. ku e rendenan tá haciendo. Que ça moun t'a fait. Ante Senhor, Et puis Seigneur, Satan be com para rescatar e santo não. il connaît tout comment pour le wete. Jesus Cristo sa para rescatar e sun que tá servir. Jésus connaît comment pour le wete moun qui a servi. Deus Todo-Poderoso Bon Dieu tout sa pouvoir, il connaît com para rescatar e sun que tá buscar sua presença. comment pour le wete moun qui a cherché présence li Fora de tentação. depuis la tentation. Alabanza ao Senhor. E com patene e inustunan bo de castigo para o dia de Et juízo. comment kembe yo en bas. Lá que nós não tá para aleluia. Se Deus está papia cubo aleluia a noite. E altar abre aleluia. L'hôtel à l'ouvrir là. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos lá com Jesus está para tentar, aleluia. Jésus Diferente biaha. différentes fois. Pelo Deus Todo-Poderoso. Mais bon Dieu tout pouvoir. Deus que está grande. Bon Dieu qui grand.
Jesus está bataillando com o Espírito Jésus tem Santo. pouvoir cet esprit. Olha, está bataillando com o Espírito Santo. Nada não pode estourar, aleluia. Nada não pode lá que falhar, aleluia. Pelo Deus Todo-Poderoso está batendo com ele. Alabanza ao Senhor. Se Deus está para com a noite, aleluia. Se dia vai chegar tentar, aleluia. Deus e alta tá abrir babo. E alta tá abrir babo. Passou você. Não é não está perfeito. Parce que connaît pas une Pelo personne. Deus em sua misericórdia. Mais pour de la miséricorde. Était pas sempre. Il est là pour tout temps. Para salvar. Pour sauver. Para libertar. Pour libérer. Para sacar o fogo de demônio não. Pour être au namitan démon yo. Alabanza ao Senhor. E alta tá abrir o mano, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se Deus a papia cubo a noite. E alta tá abrir. Bem papia cubo Deus. Bem assim boa relação Deus, aleluia. Busca seu rosto, aleluia. Busca sua presença, aleluia. Pastor lá, nos está rende. Nos pode tentar. Nos rol do tenta. A mim também para estar tentar dia. Moi-même tout un jour moi arrivé tenter. So diabo está fresco. Parce que diable est très fréquent. Amém. Glória a Deus, aleluia. Alabado Deus, hermano, aleluia. Es cierto que sufrimos, que a veces nos cansamos, que peleamos la batalla y nos sentimos desgastados, que se nos van las fuerzas, que nos sentimos solos, que el corazón se agota y nos sentimos desmayar. Espíritu Santo, levántame. Espíritu Santo, satúrame. Lléname de fuego, dame de tu unción. Ven y refresca mi corazón. Espíritu Santo, levántame. Espíritu Santo, satúrame. Lléname de fuego, dame de tu unción. Ven y refresca mi corazón. Es cierto que sufrimos, que a veces nos cansamos, que peleamos la batalla y nos sentimos desgastados, que se nos van las fuerzas, que nos sentimos solos, que el corazón se agota y nos sentimos desmayar. Espíritu Santo, Gloria a Dios. levántame. Espíritu Santo, satúrame. Lléname del fuego, dame de tu unción. Ven y refresca mi corazón. Espíritu Santo, levántame. Espíritu Santo, satúrame. Lléname de fuego, dame de tu unción. Ven y refresca mi corazón. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Oh, lumanan aleluya, kuta dilante altar. Papia como Dios, aleluya. Pide Espíritu Santo, levántame, aleluya. Espíritu Santo, satúrame, aleluya. La que Espíritu Santo, llenamos vida, aleluya. Cambiamos vida, aleluya. Libramos fuerte enemigo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Nos alabamos, glorificando el nombre santo Dios. Espíritu Santo, así obra en noche que Dios mío. Oh, por presencia aquí en el presente, aleluya. Oh, Señor, trata con el corazón, romana, aleluya. Oh, Dios Todopoderoso, mi chicuna. Así obra Dios. Resistir contra el diablo, aleluya. Tapa las quilbes, aleluya. Tapa las quilbes, aleluya. Oh, esta palabra de Dios, aleluya. Es cierto que sufrimos, que a veces nos cansamos, que peleamos la batalla y nos sentimos desgastados, que se nos van las fuerzas, que nos sentimos solos, que el corazón se agota y nos sentimos desmayar.
Espíritu Santo, levántame. Espíritu Santo, satúrame. Lléname de fuego, dale bendición. Ven y refresca mi corazón. Espíritu Santo, levántame. Espíritu Santo, satúrame, lléname del fuego, dame de tu unción. Ven y refresca mi corazón. Es cierto que sufrimos, que nos sentimos cansados, que peleamos la batalla y nos sentimos desgastados, que se nos van las fuerzas, que nos sentimos solos, que el corazón se agota y nos sentimos desmayar. Espíritu Santo, levántame. Espíritu Santo, satúrame. Lléname de fuego, dame bendición. Ven y refresca mi corazón. Espíritu Santo, levántame. Pide. Lléname de fuego, dame bendición. Ven y refresca mi corazón. Espíritu Santo, levántame. Espíritu Santo, Oh, gloria a Dios. lléname del fuego, dame de tu unción. Ven y refresca mi corazón. Gloria a Dios, aleluya. Nous estamos de saludo para Miguel Torres na Boneiro. Saludo para Aida Margarita na Boneiro. Ronald Axi na Santo Domingo. Gloria a Dios. Saludos a la iglesia, hermanos. Ronald Axi, aleluya. Gloria a Dios, alabanza al Señor. Todos los que están sintonizados, Aleluya. Dios sigue bendicionando realmente. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Hermano por cinta, aleluya. Danke, Senhor. Danke, Tata, para palavra. Danke, meu Deus. Danke, Senhor Jesus. Para todo esse ano, Senhor. Com a bendita atal, Deus, Tata. Oh, assim, obra, Jeová. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Poderoso Jesús. Alabanza al Señor. Dios bendiga mi hermana. Dios bendiga mi hermana.